Siyalibingelela-ke lozindaba zonke lokuzibona isikhathi esingenani lapha elikhona hlaba ezulu nanti uhlelo ngisakhumbula njani-ke hamba nomfana kaMatshelele emthando wamagama lethi yamthanda uMatshelele igama lomngeze Chisa Sibana kuthi ubana mina kanithanda every time ecomment engithunyelwayo uMatshelele siyamthanda simthandelana wathi mbala-ke incwadi yakuqala sibonga uhlelo silinethelwa ngabe Harris Group of Hotels ngobulawa kodwa lisathunqa eNorth End sikhona eRoman Park sikhona khonaphana ke eSebabs sikhona sibe ngale eKhumalo sikhona Hillside sikhona eBulawa eCBD agcwele so kuya lathi uzogwetshisa lathi bangani bethu ke yeke manje imbambeki yakuqala usizakele Ndlovu futhi ke thisabe ngihlala le lwanga kwami lapha ke South Africa ke uThemba uZulu bekukuhle wathola ke umsebenzi construction company yabencedisa kwakha ama-stadium e-World Cup behlala ke eHillbrow la ebengunyoncedisayo laphana ke esezisazi lokwakha so bekusenza ama-stadiums into enzakalayo sebekwenye i-building we-stadium babeyakha ngazumbe i-hotel uThemba kuthiwa ke wawa phezulu sebekhona le ku-12 floor uthewele phansi wahlwafela khonapho into yafikayo ke insizwa ke babuye bazongitshela ukuthi ke ebenge utshelelile wawa kodwa kwaba lekungahunga omunye umfana wakhuluma ukuthi hayi wafuqwa ngomunye undoda abayisenza konke eSouth Africa wamwisela phansi ngakho yena nje umuntu wayengisupervisor indaba yakhona yavalwa ngoba South company zabhadala imali into ezalayo bazange bancedisele uDo banthekele ibhokisi bahaya le moto ihambe lesidumbu eCholocho ngambeka ke umkami uThemba usitshela abantwana ababili manje sibekhulela abantwana sokuvela kathesi omunye ke ubaba obuye egula wathi ucela ke imuli yangikhaya ukuthi asibone ngomtshela ukuthi abadala basekhaya njalo baba kaThemba nashowabo wasithi uzoxolisa kulento emhluphayo ufuna uxolisa ukuthi ke yena lo Themba babe ngabangani kodwa wasuka wasechelela kenzanga bomu wagcina ke segula wagcina evuma ke sesibhedlela ukuthi kakwazi ukuthi wayengene yini nguye wafuqa uThemba manje sizama ukuthi sikhulume le company ukuthi sicompensate abe company abazwakali bathi ke bakuvuma lokukhunywa ngumuntu lo indoda lo ke ngafa anytime Chisa hambe ngoMay ka2022 uthi sibonane sazama ukubhalela khona ngale unzima lo muntu uyagula kakhulu anytime engahamba imusizakele Ndlovu wabuya wathi ke nguyombulalayo uyaxolisa hawu madoda yabonzima ke indoda segula kanje la icompany la yesa ubhadala inkalado zemali asisilo ufuna ukuncediswa la angazi ukuthi ungancediswa njani nomuntu kodwa ke indaba le ibuhlungu kakhulu ngicela ke ingoma ayithanda kakhulu ezika Esther M Fred Gwala Peter Tinet oZamalek wasilista ke zabaningi mana ke ngikuthele ingoma eyodwa khona phana phakathi lezo sikhethileyo ngizakutshela ke ingoma ka Eneshelembeti Mpukane njalo sithi ke wayithanda naso Mpukane Wabanjwa Mpukane namhlanje wabanjwa 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 Mpukane Kwakukhona umfana wehlakaniphe kakhulu endaweni lembiza ngokuthi Mpukane. Lo mfana wayesilothe engafuni ukusebenza.
hambe cathame ngene emzini abantu ebusuku ehogela ukuthi kwenzakalani umuzi nomuzi uthe ngelanga ethi uzihlalele emini ngaduzane kwasekhaya yambona umama wakho uyaqhamuka uphethe inkukhu ubuye edolobheni wacathama wama ngemva kwendlu ambona umama engena nayo inkukhu ayibamba wayepheka ebhodweni kanti ucashile nje umbukane ndini thenga wohora lokuqala ngesikhathi samadina wabuya ngene endlu ethi mama yazi ukuthi ngiphekeni la ekhaya ngipheka inkukhu Awuyazi ngani ukubane sewuyaphula yini? yebo mama sengiyaphula mina ngezwa nje la imandlela ukuthi ngipheka inkukhu Hawu. uthenge ilanga ethi uzihlalele umpukane esigangeni wabona amakhosikazi amabili ayadlula ayahleba Uyazi noma Mkhize. Bathi inkosi ilahlekelwe isikhiye sayo. Bathi wena ongathola lesikhiye inkosi ngamkhomelisa ngenkomo esiyishumi. Ngoba lesikhiye sibaluleke kabi. Kodwa ke solakala wena Mkhize ukuthi lesikhiye sigunye idadela kaMasipho. Hayibo. kanti bakhuluma nje uyabenza umpukane hawu umpukane ongachitha isikhathi wanikela khona enkosini befika enkosini wafika wakhuleka bayede labezitha siyakhuleka wakhuleka kumpukane bamemukela inkosi yamangala nomfana omncane angaka yini ngani awufika wazibeka kumpukane ukuthi yena umuntu wamandla umuntu wamakhosi uyabona yonke into eyenzakala thawu ingonyama engathi lahlekelwe isikhiye God ingonyama engathi lahlekelwe isikhiye 246814 thawu mfana ungangitholela insona lesikhiye umpukane yebo inkosi ngakutholela uma ungangizamela nje bayede yabezithi ukuthi ngithola bemabili nje amazamaleke noma kanjani uzithola lesikhiye ngizosithola ayajabule yafaka inkosi mayizifanele ukuthola isikhiye ayabiza ibuthola eliwani Damini hamba uthole la umfana amabhiya amabili uthi uzosithola lesikhiye abamtholela ngampela kumpukane amabhiya amabili aphuza wavuka amandla amakhulu Dabezitha sithola wonke amakhosikazi endawo aze nezinkukhu zawo unamadada ingoma vela ke kuzama la enesishelembe ingoma ke sithi ubantu bukane sitshele ke usisizakele Ndlovu wecholocho wofelo ke ngumkakhamthanda khona uThemba uhlelo ngisakhumbula uhlelo silethelo kabe Harris Group of Hotels ke la ke siye phambili ke mbambe eyinye njalo leke vela uMadube ngicela ke jakala kosibantu uthi ke ungaliqambi ngisalala kulezi nsuku ebusuku ngendaba yokuthi ke Madube uthi wena ke ngoba lichapha empilweni yakho uthe wena lapha ke South Africa abantu lalihlala lonke endlini ngoba wafika eSouth Africa 208 uthi 28 akwazi ukuthi 2008 uthe 208 uthi 2008 safika lapha sahlala eSouth Africa kuhle manje ke ngangisese intombazana kodwa kulobhuti sasihlala la ejaladini lapha ngiyacina bentshontshela umoyo umkami ngacina ngizithwala eSouth Africa umoya wajabula kakhulu kodwa ngakwazi ukuthi ngesikhathi ngilala la lobhuti umoyo kulezo suku wayebuya ngikhaya kodwa isikhathi salala kalutshwana kathi vinika wahantu yamuntu so into khona ngamitha umntwana ngazala but umntwana kakho kumoyo obuya ke wesibili njalo laye wafana lo muntu ngantwana umuntu lo ke engangilala la ke ubhuti waseMalawi wayehlala khona eJaladini ngaze ngaphinda wesithathu ngoba ngaze ngizama umzalela ke umoya bafana nabantwana bami bathathu umoya umhlothazanyana mina ngimnyama lalo baba wayemnyama kodwa into khona wabona lo baba ngutshengisa lama picture basifana lo muntu manje ke umoya uyajabula la nxa abanye ngibo babesolela bathi abantwana kula ngithe le sign yakomoya ngoba ke abafowabo abantwana babafanana nabo yena ke umoya ukala mntwana engicabanga ukuthi maybe kazali ngithisa into embi ukuthi ngitshela ke mngane wami usibona kuhle ngo2017 ngomxoxela ke indaba enzekelayo sibona kuhle wavuma ukuthi ke as my best friend will keep it a secret lo ndoda
sengize ngatshela layo sehambile wahlala eCape Town ngasekho lapha eJaladini ehlala khona thisa ngilovalo ngoba kusibona ukuthi sexoxela omunye umuntu indaba lezi afika kumoya kulezi nsuku ngilali ubaba lo engathambe ku DNA kuyawonakala ngiyaxolisa ngokuthi papa ngicela ke ungangithethisi mfana kaSibani amkuthethisi mama kodwa ke wawupasha kodwa kulanto singayenza so ke angazi umntana abantu kutheza lesibani yakho sikuchiye kunjalo ukuhele ukuthi uzenzani ngiyalithanda uhlelo ngisakhumbula ngezwe istory eziningi ziyafana lesami ilovalo lanqala waba banyamkhumbula eCape Town nakathezi kodwa indoda yami ngethanda komoya nabantu angasebekhulile ngicela ke ingoma ongangitshela yena ingoma athi Congo ubona ngisidumo lokho Congo Mandela ushebeleza fela mana sidinga shebeleza fela ustu good is nice It's good, it's nice. Shebeleza njalo, shebeleza fellas. Usidumo choma fela ingoma city. Congo shebeleza. Sichala ke uMadube worried kakhulu ukuthi waswalahla wasuka ke wasepholela udla kwababa enyisizwe yaseMalawi. Kuthi kujalekela ke singene ke esitolo sibone ke ukuthi bona bako rice basiphatheleni Harris Hotels.
yiwo ke laba ke libonile ke ama-hotels ethu lapha ngo-2022 siyabonga kakhulu yikela ke ngephambili okwamanje evela ku-Nathan Mpofu. Hayi ungazuliqamba igama kulandaba uthi njengoba sengethukile ngibona inkalada zombala rap. Nathan Mpofu umnyaka ka-2014 wahamba ngakuhle kimi Chisa. Benginentombi yami ngicela ungagama layo lokho khona kodwa ke into khona sahambe kahle ngoba ke sithe sisuka ka se-Richmond koBulawayo sisihambe nentombi yami ngithanda amagama ngama-past 6 kwaqhamuka abafana abathathu khona phana singafika ebridge lesho emakhandeni basikhipha ke inqamu basikhonza basingenisa iganga bafika ke egangeni khona phana baqasa ungishaya mina phambi Cheriam. I was 26 and my girlfriend was 20, so bathi bona bafuna imali sakhipha nangiloko imadlana I think $3 yena wayengela bathatha ke ifoni zethu omnye wathi Jeki nangumfazi bamdabulela isigqoko ngikhangele omnye wanyathela ikhanda baqalisa ukumrepa bemjintshanisa ngikhangele ngiseceleni kwakhe lakathesi umsindo wayewenza ekhalo sithi bamxolele lokuduma lekhanda lami Chisa. Basuka lapho ke basichasa lo bhuqu waphuma khona phana ukuthi ngimthwale ngoba isehlezi phansi ekhala lomntwana sasukuma ngamthatha ngahamba laye mina ngangaziwa ngibo ngayi girlfriend yami so ngoba ngangiphilezela mina ngihlala eRichmond sahamba layo uthi ngamfikisa ngakibo wagcina kubizwa amapholisa abuya apholisela uvivi wacela umthatho wemusa ngempilo Chisa 3 days ngalali ngithwele nzima ama-nightmares lokuchaya kwami so abadala bangibo labangiblema ukuthi bengithethe umntwana lo ngihambise ebusuku. Into leke yandlimaza ngahlala laye bambuza ngizamthatha ngamtshela ngizamthatha manje sangathatha lakathi samthatha nxa ngimkhangele ngoba kwagcina umalume sithi siyevela savela ngo-2017 sabuya sakhipha okuncane khathi manje ke kabe kubuya isikhathi esiningi kuyabuya emcabangeni wami lokho kwenzakalayo sathola i-counseling but hayi kuyala okwamanje mina se-South Africa so ngicabanga ngekhaya yambona yangilimaza ngoba ke every time nxa sengiyalala ngiyadlamba abonelana amadoda ongopopa izigebengu okungcoleyo sokuphezulu yakhe ngiyaxolisa kodwa ngiyamthanda kakhulu kodwa kubuye kube le into ngale enye ivoice ethi uzahlala lize lekufa na. I'm over 30 now and la sekhulakhulile pho ngenzeni indaba ebuhlungu kangaka. Hey that's tricky man. Ubuhlungu kakhulu ke ndoda awenzanga ngabomu wabanjwa ngakutshela khona ukuthi umuntu lo wabanjwa so wena ngakutshela khona ukuthi hayi umuntu lo njwana wabanjwa lilonke phansi phezulu lilonke ungamjimta nabantu ngendaba eyenzakalayo angithi so akumelanga ukuthi umlahle ngendaba eyenzakalayo bona ngutshela ingoma leyo ukuthi saphela udlame yeah.
ingoma ethi-ke saphela udlambe ingoma evela kuthokoza siyitsheleke uNathan Mpofu Nathan Mpofu ndodamela uye again more counseling and the land to accept you can't change the past, you can't change anything, so I accepted it. Nangu Messi Zuze siyabingelela nakuhlelo ngisakhumbula uhlelo olusibusisayo kwamagama sengibhala ngapha ke ngase South Africa chisa mina lapha South Africa ke ngifike ngazamazama kuphanda kodwa ke kwabanzima ngase ngicina ke lami ukuthi ngidelise ngase ngiqomisa ngithandana nomunye ke ubhuti lapha wekhaya manje lo bhuti ke ngobukhwela ibona lapha eSouth Africa uthi yena kumele ngibuyele kahle ubhuti lo uyakhipha impahla yenza imali ngokukhipha wangifundisa lami ngathi umsebenzi ngokuqalisa lami ukutshontsha ukukhipha ukutshontsha so manje kade sothina siwakho umuzi ekhaya kibo khona le uthi somele ngibuyele mina ekhaya ngihlala ekhaya so ngibalekile ngahlala kwenye indawo manje ukuthi uyangithreaten uyangidinga ukuthi ufuna ukumbulala ngihlala lo muntu ke chisa ngile 4 years ngihlala eGoli ngihamba udala ngihambe recent kwahloba nzima so nyamesaba sengambalekela ngibaleke ngoApril ngihambe sithi ekhaya uyalungisa ukuthi ngiyahlala khona wanthola ngasekho senhlala kwenye indawo lapha eSouth Africa manje into khona ngisaba ukuthi ngaye ekhaya kuyavakatsha uzizwa abuya azongiquma yimo Messi Zuze ngidabuka koskende aphi kusecholojo lapho ndoda echolojo ummekele man ngicela ungamgqamba izolo kungakhulumi ukuthi ngingaphi yimo Messi ilanga ngabaleka ngayo ngeEaster ka2022 ngithe leli langa ngilikhumbula ngihlezi nzima evalweni kulezi nsuku kunzima ngihle ukukhipha njalo lo msebenzi atholakali idudu lesithwala senzima ngiyafisa ukuyekhaya kodwa ngibona uzambulala lo muntu ngicela ke inyezi ingoma kathi babe njani abantu nabothi ungaliwa usubulala umuntu kathi wahamba njani kathi lidla umhlaba siwoneni sokuhambe njani ukuthi every time umuntu engathanda sebulawa wathi kuchayela ingoma ethi ayathanda iHighlanders iBoss uyayisupport iHighlanders iBoss ngiku Highlanders chapter South Africa awu Messi Zuze
Linda sizwa ngoscore ihala ngaphoso sizwa ngoscore sitshela ke Messi Zuze sithemba ke uyaphila ke Messi Zuze ube safe khona ngale awuzamthuba abantu bakhulume la ndanga kubulala bangaka abafowethu ukubulala ngabomama balezandla hayi madoda hayi yekela ke singene ke sitolo sizwe thina be Harris Group of Hotels. Welcome to Harris Executive Lodge, a place you call home. Comfortable rooms, breathtaking scenery, with free Wi-Fi to keep you connected. Mouth-watering food. From breakfast to lunch. So why not relax in our elegant surrounding? Nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey, nema monya, hey, topigwa nema monya. Hey. Yes, topigwa nema monya. Yes, siyabonga ke kakhulu siyabonga sihlelwa ngisakhumbula. Sikomezekela sibambe madodana ncube. Uyaphila madodana. Wathi uhlelo ngisakhumbula vele ke ngisiya ngami nganje nyalo. Thatha lonke ngihlale ngilalo nizilalela ke. Into eyenza lapha Jesus siyabonga siyabuseka. Mina security guard lapha ke South Africa. Ngisebenza gadalala so ngesikhathi farmite zami ngilalele wena kwenzakele ke ukuthi ke kule Wi-Fi yecompany uyalalela ku-Wi-Fi kodwa elindile kwenzakele ukuthi ke ngoJanuary lo nyaka ngisanda ukuvela ekhaya ngahlaselwa khona phakathi emsebenzini imiseka yenzayo ngazama ukuthi ngilwisane labo ngenxa sekuthena siyatshela ukuthi singalwisani labo bafika kule company ngabona 9 ebusuku otsotsi bemfo kodwa kangeleni isimbi yami kade angikwazi ukuthi omnyeke lesibhamu esikhathi ngisilwa lapha ngixotshaza omnyeke kade umnyezwe emuva hlanhla ke asangitshanga ekhanda wangitshake ehlombe wandubula emuva ke ehlombe wandubula futhi konke lase ezibulu ngapha sendele phasa abantu abagcina sengifile bangena kodwa behle ukutshontsha baphuma futhi babaleka asoze ngineme ke company for professional reasons ngalala khona phana ngiwele phansi kungela umuntu ongangithola ngahlala kwazobe kuseni umyelo wayezontshintsha ngiyangithola igazi igcwele wagijima biza ke ambulance ikuhanjiswa kwami ke esibhedlela ngasila kwa Johannesburg General Hospital ngahlala ke esibhedlela for nearly 2 months ngazophuma sisa ke angisoze ngafa ngalokhohla lolu suku kwakumhla ka-18 January 2022 nakathesi ke ngidabukile ngobuhlungu ikampani yami yayingixoxa ngomsebenzi yangithatha yangitraina butsha yathi kumele ke ngisebenzele emahofisini ngibona kwaba inhlanhla enkulu sengisebenzele emahofisini ayo kathesi bathi ke kwenza kwami ngazama kodwa kwamela ngikwenze ngoba basathotshelwa ngalutho angizokhohlwa 18 January ke ukuluva lapha bose bangiqeda kathesi ngilezinyalo ngizobuhlungu kodwa ke ngilo mama unkosikazi swabuye ekhaya ngihleli laye lapha ke wayengincedisa kathesi sengisihambela sengiqinaqinile kodwa amanxeba ngaphe esivunile ihlombe awukezakala nto ihlamvu lwangena lapho kodwa waba lenhlanhla enkulu ngoba bechaya ikhanda namhlanje ngawokho siyakubongela umuntu wakithi ngicela ingoma kavuyo uKennedy njalo nxa ikhona uyabonga uNkulunkulu wakhe. Stop.
ingoma vela ke uvuyo Mukhwena hamba la Pure Match ingoma sithi ke njalo madodana Ncube ibingi yakho lengoma ethemba konke kuright kwemadu madodana ngisakhumbula asilethu la ke Harris Group of Hotels siyabonga kakhulu ke nyabala ke manje vela ke Thembi njani Thembi mina ntombazana engikhuleke kahle kodwa iqiniseni lami ukuthi ke mina ngiqalo ke kubona the person who took my virginity when I was 17 was a 45-year-old man lo muntu ke sathandana njisa ke engigcina kuhle sengiqede isikolo umuntu lo ke manje iproblem yabakhona ke sokuthe umfazi wakhe sezwilele indaba mina baba ngangithandile azange ngithanda ke size yami baba lo ngangithandile iproblem ke umama khona wasebuya ngikhaya mama lo wavusa ke umsindo ongaza kubonakala amagama mama bambuza ukuthi ke ngibani lo muntu mama lo bengena ke cha mama wangena uhlalo mama phansi edobha ke isigodo esasimile khona apha endlini eshawa mama emlimaza nasengibalele ngangena ke egangeni lapho kusekhaya kodwa sasikhansi khona lemzola lapha ngihlala khona lo baba ke wayengumuntu onganosimelela amashop akhe akozibani lo nkosikazi wakhe so baba lo wayengithela lama-tennis endithena zonke izinto ngithenga sisuka lapho mama sethe ngihambe edorobheni ngiyehlala khona ngiyedwa umsebenzi ezindlini kwaba nzima ke ukuthi mina ngishike ijaha lami kodwa ngahamba lo baba ngehlelo ukuthi ngiyambhalela ngaphi ngiyamfonela ngaphi umnyaka lo ngaminyaka ka1995 lapho ngena ama cellphone wawumele ubhala ukuthi PO Box ngiyakhumbula wendoda yami sibani bani ngampara phezulu ngitshela ukuthi yakuthanda Thembi yakobulazi ngisebenza ke kuyindawo enkulumane ngagcina sengikhombe ubaba wakho lapha ekhaya abafana abancane azange bathande lathi sengumama ubaba ngendele kuye sitshela nge22 years sengilabantwana chisa ungabali kakhulu ke amagama ethu kade sizihlalele kodwa ngiyacabanga nje ukuthi I never went out anyone of my age so ukuthi yayivele into engidalelwe nguNkulunkulu ngiyambonga ke uChuma Golide sisihlalele sesikhulile manje kodwa ke sitshela nge22 years ngiyabonga cela ke ungitshele izingoma luthando phela love is blind love is blind awukhethe ngamthanda umuntu wakho mama ngiyamthanda kulanto esingayenza ngela ngutshela ingoma uthi nxa unditholela mbongo uzahara siyamtholela esingamthola la true love asimchaye ke true love wakho lo okhona true love baby wawusithi baby 17 years with the baby kubaba le 45 hayi baby wayeng baby phela ngiyathanda leli bala le baby ngalo le baby une 17 aha nazo mama Thembi
uzwake nawe ubusincubela besithi true love uThembi ke mthanda ke umyeni wakhe watshela nge-22 years okumanje umnandi ekhaya yonke into imnandi azange athanda nomuntu olingana laye asebenza Thembi Mam Thembi umama phela ngiyabona iminyaka sichama 50 la chithi baba bona sekonala ko 70 la kuhle ke mama ya ngisakhumbula futhi kunjalo ke la ke sizwe abangani bethu ukuthi basiphatheleni ke lapha beHarris. The experience during your stay is what matters to me. My name is Nonsa, and welcome to the Harris Hotel. Have you ever heard the saying, you feel good, you do good? Our rooms are designed to make you feel good, whether you're here for business or me time. You are guaranteed to enjoy the experience on our comfortable beds. That feeling you get when you take a relaxing bubble bath compares to nothing at all. We serve delicious meals that are to die for. You know what I'm talking about. We spend every minute we have to give you excellence in hospitality. Check in at our hotel, number 3 Harris Road, North End in Bulawayo. Or you can call us on 0775 993 085. Or alternatively, use 0292 00334. See you when you see us. Yeah. Siyabonga. Zakubula. Yes, JP. Unjani JP uthi ke Chisabe ngomnyaka ka 2001. Lapho ke ngathatha ukuthi ngitrainer ukuba libutho kwalisotsha. Mfowethu ke itraining liyana ibinzima okwamagama. Aselo mngani wami khona phana ke uMalvin engahlangana laye khona le sitrainer eHarare or Inkomo Parks. Itraining yakhona was just too hard. Sasipunywa sibethwa kwaziwaphela ke training yami kodwa ngelanga ke sesigijinyiswa ke lawa Marvin wakolapsa uthini ngosichileyo indaba ngibona avala kodwa mbona ukuthi sesigijinyiswe 6 hours non-stop kuthi ukwehlula uthe ngiqeda lapho ke sathena wonke ama-drills safundiswa yonke into kuqhaza ukuthi siyizinkambi kuthe kunjalo ngazo zombuluzela sengiselwele Barracks mbuze omunye umfana okuthiwa ke ngitawurayi engitshela ngokuthi ke ehleka ngokuthi uMalvin wafa into leyo ubuhlungu Chisa salwa lapha necamp ke I end up smashing everything chaya yonke into ngoba ngangizwa ubuhlungu kakhulu esekhulunywa ukuthi mina ngivela ngaphi ngokundebele bami ngakho ke ngamlimaza yonke into base sibandubula sithi ngilohlanya abanjwa ngapanitshwa ngaba isolation for a good 3 months. Into le lokho ngizwe ubuhlungu ekuphumeni kwami khona phana ngoba ukuchaywa angisaphilanga kahle ngicine ngiretire due to ill health. Lahle sengilezinyalo ngizwe ubuhlungu yahola leyo pension but I believe ukuthi ama injuries lana ngathola khona phana ngihlezi abantwana bangithengele idatha umntana msekhule silapha ke ngobulawayo endaweni enje yimile uJP ihluphekile Chisa kanilabani ngicina ngabantwana lolu hlelo ngilalela ngoba ngale datha ngiphiwe umntanami kanye into engibukela ke kuFacebook ngicela ke ungitshele ke ingoma eyi-1 sorry ke baba sorry that's the problem si-amin khona ngale kuba kubi siyabonga kakhulu
ngicela ke ungitshele ingoma i1 ngithelela uMotherland uKhamduze ngamthola yini uKhamduze I think ngimtholile Khamduze zizikhomba awuzwa-ke ingoma ivela kosisikhongo sithi come to the baby come to the sitshela-ke uJB sithemba-ke bonke kuhambela kohle-ke mfowethu uhlele lapha-ke sakhumbula somesibaleke incwadi yethu yokugcina-ke namhlanje somesibaleke incwadi yokugcina zibhaleni phe encwadini zibuye eziningi ziyahambelana ziyafanana enye sazibala yimo siphilisi wengwenya sisangibhala ngapha-ke eSouth Africa unjani-ke
ngapho eZimbabwe ngiyabona useZimbabwe ubuya nini eMzansi ukuze sibone udumo oluqalile sendlaleni lo mngami 3 years sesichadile ngoba sabonana sathandana sathi sayachata mina njengomuntu ongumama lami ngiyazama ukuthi ngizilungise ngenze ukuthi phela ngihlale ngi-attractive kubaba manje-ke leli jaha lasePlumtree kazwisisi-ke udube-ke uthole onye okuyihlahla kwami engigeza ngakho yonke indawo ngoba ukwabuza-ke emalangeni wathi kungani mase singena ecansini songani kwenzinyana kwenzakalani asemntu yothi haya kulalutho kodwa ngambhiwe-ke ihlahla ezibona njengomama bophe ngizibophe into zami ukuze ndiwapha umkhwenisisi manje uthe esetsha kolilanga wasethola-ke kule mithi ekhona manje uthi mina ngifuna ukumbulala ukuthi le mithi ngiphiwe inyanga yami wangifosa ukuthi ngidle leyo mithi ngoba icabanga ukuthi le poison ngamtshela ukuthi ngiyokugeza ngiyokhipha le mimoya wathi yena lokhu awungeni kumele abe nguyena odingayo le mithi ukuthi bana lapha ngizama ulungisela-ke umzimba wami enye indoda mthina kabamba umuntu wenkosi ungichaye wangithiya ngizimele umadama kanti ezokuthi kumele ngikhethe ukuthi uyambulala kumbe ngihlukane laye angeke ngihlukane laye mnedi ile mali yami saloni imali yami afake imali yami yonke engayiphiwayo ngikhutshwe emsebenzini lapha eSouth Africa isebhenki yakhe ngathi hayi nxa ungasangifuni ngizama nomntanami ngicela imali yami kodwa ngafuni so lapha manje angazi ukuthi ngayiphatha njani indaba ukuthi wavela wabona uthe esetshe endaweni eziningi wasethola lebhodi suthi yami engigqokayo thina umama siyakwazi sifuna izinto ezinhle so yayincedisa ukuba lama-hips nxa ngihambile kumbe ngenkonzo nibemvakathile nginceda lokuthi la ngemuva yami ngibonakale ukuthi mina mphiwanga-ke emuva chisi so nyabe ngigqoka ukuthi ngibe confident and comfortable so nganitanga lezivuno ezinkulu so kakuzwisisi konke lokho so ukuthi mina ngisishebe esikhulu asangeni sonke emacansini asathintani kodwa ufuna ungibulala ngoba ngifile ungamakali mntakasibanda ngimusiphilisiwe mina lapha eSouth Africa hey baba kodwa naye uthande njalo ngenalutho mama wazihlupha ngokufaka isibuni leso elisifakayo ngokufaka kanti isibuni leso senziwani siyagqokwa awu madoda mama so kodwa hayi imithi-ke nxa wayidla ufaka suthi uyabona so poison angazi ukuthi ngenzani ngicela ukutshayele ingoma kaZara namhlanje uZara namhlanje bakithi siyabonga bukelela-ke umathelela kanongeza Jesus Banda hayi bekurongo philisiwe bye ngisakhumbula siyabonga Harris bye bye.
sibukela ibhola sibushaya ama-drinks mangithi papa yo baby sekusile ngisetrabuleni bengihleli nabangani bami sibukela ibhola sibushaya ama-drinks mangithi papa yo baby sekusile ngisetrabuleni bese sendithi awukhathali ubhedeshana nendlela